polo pa fatu lo mai monga le va nga le fiafi sa mo malo le fatu to malo le pale malo fo ile tawa tai ya ole sai fo ina ua se fulu male jolu biru te wote ile tu la fa ya tau tuli mai ya le ya matari le tanto por kola mele le va nga le fiafi ya tau pisi ya fo ile wala ma tau umina fa ina ma tu tala fo imale alo la wi lo fo sa mo lo wata alo le All Blacks io to si la mai ya o taula tu se I mo mia mai la fo tuanga io mo mia mai le tama le fa manu yanga le te ya ya la le fa maru lo to sa mo to si la mai o to mo e mai e to tuli lo mai tanto por kalame ona wa vili mai le manu se mostiti ma wa fia feilo ia se o tali mai siata o e arfa sala lau e lo fia feilo ai si au fa sala lau mai o e arfa sala lau le fia mana o se o tali e te langa o e ke loa io e analyze la ta allo fo ile le tono le malai ma ya la le wa tau tua ia fo ina minute le ia o lo su ia o a o lo su ia o ni si au wadi tau sir mai ya o la vivili ia o au mua to vaenga to le fo ndi ai lupo ya male tua o le sunga ya wale semostiti a wale stiti ya le malu semostiti ya fa bella le sunga le lo ia matautia ya la le te fa malu lu to isa mo ya wo to ai mai ya matali el tanto por clame to ina sa wan tu no le lango sua malo se le tanto major sponsor le SMI pe no to sisi ba ya o le wo fa solo mai ia to ninga tatu sponsors ya ina ia mafai on ofu inantu ya wa tatu fa la wi lo ya tu mo pe ile tua o le malo si umalava lon na lava vi inga le mamalu fa manu ma fa ne tanga nei ma so uma se ia o ile fa vau lava ameni ya o mo lulunga fo Julio monga a wata o toata ya o la fo ia me se fo yo ala tama la fo ile mo lo o vanu lo jo ya o mai a na sasa tulanga ile vau maua ma le vau mtua pa io Samoa ya o pua fa le lea ma walunga fetu ma tele fetu ai emo fetu ta ia folonga lo loto fo ile sami ya ma le fe ayo I o lo ia ya wai loa fo ia tele mana tulea sana ma fainga Samoa nu watu le ia se vave le se poto na te to suia se io ta o Samoa ya wata o toa o se alo ata lo fala ia ile dai vanga o le fiafi sole ai fa ila la ukala ma tu voli fatalo o le matua au arking orga kale o sitiri o Wallace matua au le umil tama o kasole o nga vai la o tangata ya o tava ia na nei o fa pelo tama fo fiolai le kio a pi e kamo ka maloa e fiu tau fa pa u ila ya fa ftaile nei ya lo le tu o se fianga fo mo wala vanoa ya e feilo ia tuai ya ile leano o le legend former captain ale manu Samoa le fionga le malu semo stiti ya afe mai la fa talofa ya te o le lungo proclame amata mai fio yo le tala le lei ma o tou fretua ma le se fa kula ukala le e fa ya tu la fa talofa na fi fa ya tu ma utala mali e fo ie mana ya utala na tu lo wala si fia me fa ka nga isi o fo fe au ma je fo se utama fa le au vai atu ko mengi isi au fia tua na ma isi au vai ngana i lungo le YouTube la ke lo le YouTube sa ke le ngale ngi ka fu ie pe kau si lo ma fo ko mengi mai ana mele o vai atu e pe ya le o tele lungo le YouTube la o ofari tu lo fo ya o vai jonga pe o tau tele ai te lo pe se fare ko se fe au diska ka nga fa mai siata e le mana ia e toi fai au jokes wa pe nai fe au e ke musa ka o ai oro fe io e sa o la le ko mingi diska ka o mari o te va te tali e lista ngata io e le ia se si o tatou we lunga tu mala loi fo o le atua
na o le tasi fo ia le anga sala la ta umel tu spa ia e ka sia le anga sala la ka umel ku spa ia e fa sanga e faia e le fa manga ru ngai oi o lo upu vale le anga pa ia pa wanga to ye ke fia isu isu ai so ko mumu ma e fai ka kala o fare ko fai fia ia a le te ia le wa e vai tunga e fa mai ia e fai me tato por kala me ulto e fai fua ia ja o isi mako au isumu e longo fia le tangata ai se haru fai kala ma ponga o le fai fe au ma le fai kua o le fia angelu alo vinga la tala o vai tu fo irunga isi fake page na o mai lungo o le YouTube. O le YouTube sa tau le tele me le pe sa tele ana o le mata ta tasi ta ilua au va ia komeni tole au va ia ko ngai lungo o le YouTube le tele au fole ai wa umana fa alango ia ilungo le YouTube o le Facebook ale wa tumu mai lungo le YouTube le sito tele ma o le YouTube pa ia o le fanga ilungo le TV mata ile na ijoi ele tau amaya lai na ya le tele o le fa faitala al Facebook la ya manga ya nga e fa vai ngala le nga fa andalo fantu la ia le tele o ma paanga o le sila taimi ta te vai atu tan o te tanga ta o tulo ngoa ia mfaita o tulo ko meni na te fai mai ta te ia le vai nga fa yo fake pages man to fo yo ngalo ya o tulo ngoa le vet au ai ke popole me ta o mikula o mikula ile iso na o nga ile so fuanga le nei o le suafo Yesu e pauala ukala ile suafo Yesu out e va pengar kulinga i favo menge o mikula atalo fantu ai ya ai fa fianga inga taulangi uma e fai fe au fa au wina langa o le so fuanga le nei ele leile fa mangingo ku fo e to adele langa o upu fa avalo anga o upu fa ata oto o upuna lai tau o pauanga o le kusi sao. O mene e tau o tusi wha arupenga, o meye ka o kusi Samoa, o meye ka o kusi a. Those are people's opinion. O kusi nga, e le aiangi o nga se lau pasengi, o mana tunatunga o le whaatua whala inga ngar kangaka ia. Nga pauala le kusi e sa o le lei. Na o tusinga pa ia. Pauanga. Ngoi. A faila e fai mai le fai loilo Yesu i o ko fai keke i aso e ngā kai o le a o mai perfeka pepelo. E iai fo ila me ta o perfeta pepelo. Ioi, so le, e iai me ka o perfeka pepelo. Ele ngia iku, ele i fai mai a Yesu i o tau fai tete o aso e ngā tai o le aho mai ia iku ma mi kula ma sauali ma koe feola mai ia kuloa ngai ia moso mai umanga ele se mea whapea ngā o kalangoa merkus pa ia whamai o le aho tau feto ai ma pero feta pepelo. Wala me ka o perfeka pelo. E yei me o le mele yei ako ka o perfeka ko ki fie ka o pelo ai ka o fai fia o piku ke muso ka o pelo. Ai le sili aku le kofi fai fia o kofi perfeka langa o kalanga kus pa ia. Ya le mena ta te fai atu o tu ye tu te fia isu i meia. Le tu fai mato wa o nga le me fai tau le tu pa ia. Ai sila fia le le fa fia ngai nga me o fa fai fe au fa winga kausi e kalesia i o emasiona faletua lai ele kamalanga lai TKO lai se kueri fa ka fa ku kusa kamanga ai ai la le to telefo ile le na ete ia na lua omi masingi nga po awa ke ko fu ku la nga me shopping center kamalanga kamanga le ke fa ya kwai tamo foi ele o le ola ai ia e ai e ola se olanga faitaanga wa uma ala ke ia enga ke kofu ku manga ala fo ngale la unga mai e le se me ala tato fe fu ma tato fai mumusu e fai fu ni tala ina mea andalo fanto ila ia ile ia la silas ele umista to por kala mele ne fiafi le umi ono ni sifo yo tulanga
o fuanga fo I tau o le o lo ma fo le nei vai ngole fiaf na vai manga yo so nga a vele sanili sa o le so nga sunga a vele sanili yo e fai keke I fai fe au pepelo wa le mele le kupu ya ka ko e tau te fia tau le upule o perfecta pepelo langa la ka o me kuspa ai a vea ko ro fai keke fai fe au pepelo ma ke ya le o sa fo le fia isu fo mai o so fai fe au ele o tala noa tu asiata o fai fe au mo Ioi, o lai se fea fai fe au moi, fai fe au sao, fai fe au faa uinga, fai fe au kofia ele akua, o a lava ko inga upu. Ele o fai fe au nga. Mana tua fo io le jokes le no sau no tau no mai ni usila. O ka ngo mai ni usila, o le ha ele jokes le ha. Au ti ro nai fo tau te faia. Sau le ingi kia ingi usila. Pisi le ingi kia. Lan me ke pisi e. Kau fa kura o teri. Ia. Sau le sainga. Pisi le sainga ngā rua ngā fesilia kule pālangi usila. O lai me wai pisi e. Wa mai. Kau faila o take away. Ia. Vai. Sau lo mar Samoa. Pisi mar Samoa ngi. Fesilia ku ngot pālangi. O lai me ke pisi e. Kau fa kura o loko. Ia, ole nganga ngo ka sawa nga so, ole nganga ko pasia mai nga mua I malai mai mo mai. Ia. E saule ingi kia faile take away o le dairy. Eso e de kopi. Saule le sainga faile le saule le dairy saule sainga faile take away le bakery. Eso elan kopi. Ai sau no mar sa mo afisi ko para ina me ke pisi ko fa ku no ku mo sa ku ya fa pena ta wala ta tu te fa ale fie voina me o me anga ai o tanga ta ya la seki ya ele ase me ala ala fuana o ona ya ma tinga ya wala na te lo le o ia o le fa fe nga ua fa wina ya Patalo fale ai feo yo le tala lelei ma le au whainga ruenga te tofia le atua, vai le mangai. So o se fata whai taulanga. Ia o le afo I le whaalanginga ma le taulanginga, e taulangi ai e tau tamasaro ngā ruenga le atua. Whamalo atu, whatalo fatu. O te fia fea missionare ma lava so se ekalesia mamona, ekalesia assembly, worship center, katoliko, ekalesia ye whaila tau wha missionare. Tala so fitu wa mau yova and so forth fa fitete le ai to nga luenga fa fitai ele faingo fie to nga luenga tala tu ia tu le fale ole ai nga kakala mai ele fie ya oi ko slam le feko ta tala tu le fale mana tu mai e taule o to e mau ya ta to sa mol ere tu lenga tu lo ole feanu I mata ona missionary e wa kau siasa a fai o koi maua ia sa mo ka ilu po ko pe o se loku nga o langa a o tunu ia ye Filipaina Afrika a tunu fo ie Asia maisia tunu fa pena la lai ku mo kama o I papalang Europa yes o lo te tala no atu from experience taimi fo ina o wal way fo ia wi nga ne tua karesia ma mo na Filipaina anga ko ia ko fa ko wa isi fale ke ko isi fale ka wala au o Filipaina ai alu ai ke o isi fale ka wala au vai taule so tele o vai o fi ai o ka fau o tele yo me fa pena o monkey ia e fa fanga fau ka monkey ia ke la kula e ku mai wala au tak palai wala au ai ke wala au tak palai eni tau paliok ia eni tao ia wara a pasa moa fa mo le po iska nga kalfale eni pari home ko so bala nga tak palai vai ka ko ye va e ke tak palai la wal tak palai po yes eni pari home ko se ke tak palai mai kir soro yo so mai mai kir soro yo so mai se palai au ka for fani ngali oi wa o le tele yo me ola e fa fanga fa o le atu no
Ke roe ke la koe whawhangawhao e le ko umi e isumu. Whawhangawhao me o pili o ua fo ngai. Mo ka mai koroko kaila la hiki. Whawhangawhao solo. Yes. Foi atu no unai te maua umaile te leo. O tu ainga o isi mo le buffalo ka le kaka le puffa o carabao. Carabao. E give ka o ngi carabao. E le atu no alwinga e leina tawhai atu. O lai lo taloto. Mo whawhitaia. Ngā luenga tā la ia nei ni tangata. Ia le vaenga la le kala i kana i Afrika. O Kenya, Kana, o Nigeria. Maka ukia fo ila kamanga. Whawhangawhao kamanga li yonga. Taika. Buffalo. Talo whatuai au tala i umala. O mai lo mala whatalo wha tātou lungo le porokalame le neimanga le fiafi. Wo mapa anga mamai. Wha malo atu ma whatalo whatu. To tele o tau. E lungo le Facebook, YouTube live. Malo le ono sai. A whai o esi sila mai. Whatalo whatu asiata mo o ele neimanga le fiafi. Mahalia ia. Halo Viki, le leilo whatakalo ki siempre. Ele singa ngana Filipino pen ofet. E pe e usu fa pese, pe e langi fa pese. Ko sa ka ngofe ko le tone va te 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 te. Ja. Yes. E dale e foi la ko nganga e ka ur kraia. Dialect. I me sa utala i nga i sep i pakolot. Ile island nga ka pe sa va e ka ilo island. E iai le tamai bitonu o Antiki. San Jose Antiki. O le lako nganga la, o le kareia. Kareia. Kamanga you have to roll your tongue. Ra. A whape ki whape mai wala, o le wala, le iai. O le ngangana fui lea. Whaisika ka mai language study wai au ngā mo o ele ki saungi ki aru i Filipainga. O Filipainga, o le e lua tu ai ngā le iai. I disi ngangana. O le ai past tense. Ma le ai present tense. Ia. E whapena o le wala. O le ai se mea sa kupu. Ai a whapea e ke le ai se mea i le kupu. O le ende. Ia. E whaongala o le ende. H-I-N-I. Hende. H-I-N-D-I. Hende. O ende. Ai a whapea la kusa whakarenga o visili. E ke haru kai au i Auskadia. E le tupu. Pe o whalonga ke haru kai Auskadia. E ke kali la ende. E le mawhainga e whai aku wala. Le ai. E kau mō. Ai a whapea longa whai aku. Ngo o whalonga ori sa e halu wanga. Sa e halu. It's past tense. Ai whamairo lea la wala. Ma. Ele nā ngai e kei roi whainga i ngā maenga ma. Ya, ole ngana le silanga na wara ka ula le wala ole wara taken kamaan ro aswang naga kuda sabai ele manga ia le me fasara lau ai kilinga nga ka ukala ya ata to mumu fo ila ilo ta ili ko kongol mako ai ngari skai mi wo ka ko ka uri fi for kinga ai ngari kelo nga fe au fai mai e whanongo mantina na ingana. Ai, susa. Palakpad na yan. Ya, e whamana siya. Ya, bago dehai. Dehai, sister, nothing. An mga ya yoro malam may sisinga nga. Ele ilo ay pafingela wa ko iliuliwa nga yan. Ay, palakpad na yan. Ya, wala nga whapenga. E iai fo ilale le peilan of het. E le sipito nu una ilo. Misala unu ngari. Oka. Ay, kali. Ay, sus. Pastos naman. Mailenga nga kamasi. Ay ko kifarong-orong ay failungwak. Kafang hindi na ya. Bao. Kali salam marun. Allah le ma. Le yu ke o pala vale hatu. O eso elung ole ele man ya tele orita. Ya fatalo fan to all na mga Pilipinas at Filipinos. Ang mga amigas at amigos.
ia e lunga le tantou proklame le manga ele manga ia e kai e mawari me ngai ku fa koi kai ya le au fasala laua ya fa munia nga foi fa taile tu ya ona o ava no me faina em tautala ini singa ngana so mena te fia i se asope ake le anga kupi ye u kalu losa ka holiday to avelo te to lua malanta fana to avele le o Filipaina ile me foi sa te savali valia ya mo te tautala solo ai fatalo fatu wa fiel vanga le ono lo fatalo mo o to mai e ta se le ngale tua fa malo losi a woko ke vidi so o mai ko ainga kasi le fa fika uli o ngaluenga o to fo ia matua please ora fo kuanga awa to te vidi so o mato fa ala velave ma ave to fa fita uli fa naula e fia ngai matala inga yes let them be lost in the word and the work of God kula ko we leilo loa ile ngaluenga le tu ala luingo le nantal tu we awale fa ala velave ioi la langa nga fa Yesu i longa so i kakare fa mai ke fia la ku ka ke o ma oi fa mai ya deny yourself take up your cross and follow me vai e kala si la fia le Yesu fa ngo fia yo mero le alu ka inga so i fuanga ngai o le ke le yo le au ka inga ai a e alu le malo mautinoa o le alanga nga fa Yesu yo nga so o mafai ka nga kai ngo mai fa mai what can we do we want to follow you wherever you go I want to go sa pesi avania wherever you are I are ai ka ngolo mai Yesu avelo ele fa ilo if you want to follow me mua deny thyself lua take up thy cross and follow me mua ye fa ngalo o ya o la menga ye fa ngalo ka fa ngalo fi fa kingi fa ngalo pepelo mare ai u fa ngalo fa folinga fa ngalo le fa kakala fa ngalo le a malea fa ngalo le palau vale ala merka ya o nga ole fa ka o ya fa ngalo o le winga nga o le kala Yesu deny thyself fa ngalo lo kangaka amo lo sa kaulo mai muri mai ya ya ai vai la oi wo mana tua la melia meli mai le stanga te ya ja nei ana le la tai o si uso sia fa konu le linga sa we fa ka usanga papakiu la papaki wo man tu le mele a o e fa fonga mai o ele te faia le amio le anga le o le la amaka ngo se vale ko sia si o i o papakiu e fai o we mel fu mal to tele le faia pero ale mele anga o sa mo fa mai si kamale asiata fa kula le ma li o le sufinge nga o finge ai pe ya le ko lo o ele fa le papakiu i we mel o i no faia we ata faia sa o mai sitama mai ngo lako mua o lako mangwa le ke ka ua me we me o la tu lo su e tuina o la tu le officially le fine le faile le papaki fa mo le po fe asia tape mo me asia ai fa mai le kali si aula o ia la yo so ko la ko mai ngisi mako ngisi ipu never ever la papaki ngo wo so ko mai ngipu mai la ia la ko so ko mai ngisi ipu o kaskama ia me ai fa o manga o ka maua me ai fa karikali ya ko fesile ko fa mai ai o ka kuai mai ia o to yo o lesi fundraising ko el wa ku fo ko fa ya le amio le si au le foi na fa ile sto na ile te nei o te o foi ati o ro matua e te o la pepe ia le mai la o ia le ka kia e se lo wo le ke ro el mena ta o pepe lo manga o ia awala ngai so o e uso ape pero manga oi la le wingo la utala mana tu ona wa no fo ave fa nga oi le tu pel na tangata la ngai le ofia manga oi la ko e fa kau ya oi e se fa le kakala nga le fa kau ai ona o le wa e nau tele iai e pepe loa e oi
e pe lo nga ke ia le o fia ko o ruai fu ya o le sila me piko le anga le ia o le sila me piko le anga le o le fai mai la ukala o le ku se ko o ruai papaki ale la ala tula tanga tele fisili tu ale wa ke ia wa kari ma ku wai wala o fe tu tanga a fe li le po o mai o la ku se ko o I no me wo tanga va to belia so le ki wo ngisi pu ela ko nga finge fa pe ro ko ru ne nga ki ya le wo ko so ia so ye ko ke o la leanga tele o to andalo fa to ya to fa ti to so fa na te fa ke ko fa na wi tau no mai ele le vanga o le afiafi so fa na mo ole aso whanau so utilitilo antu. Ole aso whanau ole tamaitai i Frida. Oh, okay. Happy birthday, Frida. Nawa moe i maunga. Maruia lau maa soifua, Frida. Nawa moe i maunga. Manatu lelei. O ye le ai o le whare kua po le kausia si o so natu kalufa. Ia, ai po le ale mea wa mai ei fua maronga i ngoa i wha. Ai la kako le mea lea le ke le inga kupu i fua le pisa. Mea lea. O le amai o le sua fore to alua. Ai koe wha pipi i mai ei fua maronga i ngoa. Manuia lo wa so fua Frida nawa moi maunga manatu le lei ave pasi au gilani le malaiva lele ma to se ala fang. Mawani si tausanga se tele molo soifua alofa anga mai au ainga uma ile lalolangi masamo ai mai se fanau mai si au masiau fa au sitalo ia manatu le lei ai ka ko ia ele mafai ngi ka maloloanga ngofo filemu melele ngo fa kwai walava o Frida tauna sau mai le sofana ale ka fa uma ye fu mana a mai ye fu imalonat anga o editing ar mele le kai u wai le ka det ide dungai ya manu ye le se fu for tua ya po le tausi foi alu se ya mana tu le Frida happy birthday ava aila ka ko ye le o mai ma kausanga me la le e mau kingo o le rile o na tu leng fa me mo kingo ve musu ka umai wa fo yo ma fu anga musu ta umai e lo ai le lo langi le matua fa mata ma o le rile awana ma fero i mo fa tu ele misi mai le fa tu so fa tu pa kiu se vanga la sto 90 nei na sa we natu o vai le fa tu o se me o le I think probably pe lu su valu luiva tos fu I don't fu atos tos fu o le fartua. A o le sunga ya nantu te loa po se me o le ono tasi. Ia, ale o le lima iwa ono se furu tasi. I'm pretty sure harte o tausa. Ia, manuia lo a seifua o el faritua. A manuia le tua o le talo. A fua le vanisi a solo seifua. Ia, lo fatu fo i lauso. Ia, me se fo i o le whanau. Le se fabrianga o le aso whanau pala se soifua o le tamaita ia Eleanor. Varu na Roma. Se la fie ko inga kama ke lele ar le. Eleanor varu na Roma. Happy birthday my Eleanor. Varuna Roma and God bless you with many birthdays to come. Love from your families and friends around the globe, especially from your one and only Captain and Sailor of Lady Naomi and Fotua Samoa, Faufua Moe FJ Leut. From your one and only Captain and Sailor and pilot and bus driver, taxi driver, truck driver, and all of the above. Faufua. Kei lona mele wo uruangi. Le si vea kuala ukala lea. Fakura ukala o si kailia ka maloloa. E makua i mu musu e au mai nga o ki ngā hai rungot pulkala mene an tutea. Oh my good boy. Vai ele ma vai nga ku mai de ki ngā ia se isau fa manguia ku asia kai le suvanga.
Ai manga o e wha au I ka fiolai. Ia, manuia was whanau o e le tō whine le noa. A poponi si tausanga si tele I lo so I fua. O le sita tos whanau o le sunga ia a mona. Junior Jau Ili Ili. Aioi. Happy birthday to the man who light up my world. Oh, God. Light up my life. The only one. Sorry, kiro na ukan. Ona makuha makauki. Yole au kusikalai. Happy birthday to the man who lights up my world with his laughter and love, babe. Amona Junior Tawilili. Today, as we celebrate another year of your incredible journey through life, I am filled with gratitude for having you by my side. You're not just my husband. Ooh, you're my best friend, my confidant, my partner in crime, and my favorite cuddle buddy. Oh, and my teddy bear and my blanket. You are the river that flows in my life. From the silly inside jokes we share to the quiet moments of understanding, I cherish every day with happy birthday, babe. Ooh. Love, wifey, and kids. Oi, ka fiolai. Ka ilololong I whamanguia. Ka okay. Isa o, I whamanguia ngar kami kikimako. You are the apple of my neck. and the neck of my eye. Ya, maruia lilo was whanau amona Tawilili. E whapea, ma whamanguia ngā roka ko onua pia ingi se me manga oi. Ai, mene o whawhine. E iai loni me manana oi. Whapea ngi se vai fou o ngi dress. Ai wa ai le whapilinga. Selu mo moeno kaulu o honey. You are my strong tower. You are my everything. Without you, I won't be seen. If I go blind, only you will make my eyes open. Ka fiona ka fifingi, fafingi, ola, maka ukia fafingi. Whatever fiora le oranga. O le sita tō waso soifua. Whangasoro mai. Happy birthday, nanai o lima sumartono se uso. Le fionga ia nanai lua manuvae Nico Lilo Mayava Scanlan. Alo whaanga ia maya lua manuvae Sarah, ia le tofine Andy. Ia Lily. Ia me se fo io le tatou ainga ato fo inai foua I salolonga. Ia me se fo io ainga oma. Lo whaanga fo maya asiata. Ya, mari tatou program le tauta ya e lau sunga Mr. Policeman. Fionga te whaalolonga ina nai po ole fionga ia lo manuwai Nico Lilo Mayava Scanlan ele rei wanga fiafi. O le si tatou was whana o lima sumarwha o le tina ia neta ati. Ioi. Whamaruia Julian soifua o si uso matua. Ia neta ati ma ia sausawai. Ma manurewa ini usila rei. O le so wa joy lo lima super fatu sanga lo fanga va tu isi o tu olua mare fanau o tu ngane mauso malato te tu olua malato fanau au Italia sa mo mani usila nei. Happy birthday sis. Ya, ria joy ma asiata mare proclame ya elunga o le tauta ya elevanga o le afi. Male tatu fabrica bulimbuli ole ajonga ole lima ole iva suma le lima iva suma le lima ole tamama tua ia seu fremua fausanga isavai manu ia tele lo was soifua tama alo faanga mai lo fanau mo ainga uma ape fo tofa ia sala ivao lo fau ia male tausi West Auckland ia mai se fo yo ainga ia mai se fo yo e alo no fa ia ti oe le tamama tua iva suma le lima mai ska paki ia tatou malolonga a foi mai se ka ko afia ku ka ko ori o mo wa tala ia e foi tala wa fa tupu mai ele urupo olea ioi ele foi pule a faleata ia wo fa longo tuai wa matuai sau e tu sai o se vaenga o la proclame le vai sona te nei ioi
awa o le te whaalongo, o le ua tango fia tau ma whai e whao ngā i le la tau campaign. Le tau whaalongo longo, le tau malanga i Ausitalia, po la fo malanga tui Ausitalia. Ma nisi o tātou wang. Ai mai se la, e iai le au vaenga ia ua kau oso whaalava ma kau ai oso. E le tātou fusuanga ia lea wan toe a fio mai ai ia le sunga ia matarasi. Ila na lu ile na ave ia antelu. Alela wa iai ka ngaka ia wa kau oso oso. Ai se umala, ka kua kumo malolonga, ka kua fo imai. Tātou wa fea tu iai, mai si tātou vaenga. O tātou update in leva ngara fiafi. Ngāre tu tua le Pacific Easy mo tupe whamamoni sa mo le masino ke topa mawai lo vanoa te ono paramano ai whailonga tupe whasi furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo Samoa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso tō na vai aso te tasi. Mana tua, o lo whawau pēr lana whamitoa lima tāla pēr e whaonga ina Pacific Easy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaonga le tātou direct transfer. Deposit mai o tupe le tātou account, ma whamalia ina pasiri lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai nga whapatoa. O lo avano peo tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whatau i mangele. Pa pere siri o le fitu se furu o tātou na lau whasopo ni ai New Zealand. Mo nisi o whapatalanga wala au le o varu se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo moli i Samoa. There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pacifica community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pacifica lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. Jamie ole watile ua Joe fitu minuti ona jalo le jula elima ile Jamie ma Joe usile dei. Ya o telo fo yo le taimi fo le wa ye tātou i Samoa fa aftai fo i tātou company la lo so le SMI ya sau fa taunga mo o loa e fausi ai mo tamala ya ma se fo fa sa fa le onga fa le tele tulanga i apa to fale ya fa vai o mo tamala me uma fa pena e te mau le tautua le SMI ranga ta fo ile ya fa so tai fo ile tautua la to o Digital Pacifica o le color jobs ranga ta ile o le tato wa motonga io e furniture and upholstery ya tele fo ia tulanga o loa me se fo le te wino dono mo tamala ya mai le fo tautua malea au nanga talo fatua ile to tele o tolu ngol proclame ina ua au vai atu fa mai le stanga te to 5 minuto tale o le tula evalu I o Alaska. Okay, ya walanga ese umatai mi fo ia tatou e me se fo oni si state o to America. Talo fatuai ia te auto uma wo ma pa anga mai ale tatou proclame o le Blue TV.
tafa te tele o le nei ke lope o e fia le tau te ia e malo le soifua manuia. O le o maua meli mai stasio o whatuatuina ma whapea mai e seata. O le wo vai e tua ma tua sa malama ia e le whaipule whaleata le ala le pule rimoni ai afi. O ma tua sa malama i lava le tūlanga i sau porukalame walanga matua i mae mai ia ma le mauta lele ia ka kelefia ka ua le ngole tua walanga o nguku o kangaka o nguku o kulou o nutu o tangata e whawhanga i funga o la au. Ele o ni upu, ele o ni ngutu o ni tangata e whawhanga i ni upu mani tala. Whamai, e peo le wo mai e whao ngā aile vaenga le nā o la tau whai ngā campaign ia la tau whai ia la tau fundraisings. Ona o lea wantangia mai e pei fōlinga mai ua e fola nga ia fia me. Tulo, ma le whai ngā mālo o le fast. E le ko yeise lango o le fast e anga ia o... Ile vaenga le na e se tala na whamai o lima nei na atua o tau lunga o lima o tau ngasi ia fia me o lima fo inga ia toe. O whapela i o tere i whanongolongo ai te lona i te whafonga mai aina e whafonga i fo i oe. Ia, e malama e filifili e malama e whaingofie fo i whina ngalo e whaingofie. Ia ai o ona ma o ono e lua upu e o ona toi o ono i lantou e ave o ono ina le mata upu lea. Tau te sila fia foi auto. E paua lea o le mea lea kusa ua le ese a tactics e whaonga mai e lea whaipule. E lea whaipule whaleata. Ia pe kako kau pelonga ingoa walanga whaleata o le tu malo e te le e le o tasi whina ngalo e to te le i lantou e ino fo ia ia tu inga tangata malatou te inga. E kasi a le vaenga lea whaonga mai e lea le pule. Lea wa o ia tu so o ia le ua whapito mai luma e dula e pa. E sau ai wheko ai o mea leanga o mea e kau ai a koe ka e pisi i maka o lea kangaka. E lea ia so na popole i ai. E pā i luma i mata. O le pauanga o le mea lea na te fia whai. O le tactics le o mai e au mai. O le tactics foi le le tau o le toi fia le lei ma toi fia le lanu i tangata. Kako makala, Samoa, mata la leanga o ane tike riso ia leo toi sau. O le ane tike riso le lile, yes, ia mata la ai le to tele. O ane tike riso, kusa lela sau e koe a mai le tactics lea, po le metotia lea, po le aikia, po le tonga fiti, lela sau e toi whaasufi ai, tangata na nofo lau e valea. Samoa, whaali i le kangaka lea. Kako ke popoko. This is the time for you to stand up and tell this idiot, Tulo, whafonga le tunu, tell him, o oe, you are the dama, matou e popoto. O feangi mea i lalo le lale ngei e ke lau le valea o le tunu. Tulo, se ua le maare a kangaka. Ia kulo wala le anga o kala ngo ka whaalongo ai. O kala ia mākua a ko inga mo ele ma se vale. Tulo. O matua le loe le tangata ma. Le la toe alua toe whaasufi le atunu uma toe whaapele ma toe fia le lei singi au se kalia au atou te valea i le mea. Tulo. You are better, you are smarter than that. This is the same person ngonga lau le valea o le akungu. Wafai mai, ia rango mehere ngia kungu ulanga e valea. Au Samoa, ele i fai ngi Paralangi, ele i fai ya Australia, ele i fai ya New Zealand, ele i fai ya Amerika, ele i fai ya Hawaii. Nga fai ya tātou Samoa. Wera e ke ngofo i Samoa, pe ke ngofo i fafo. O ka kou ngofai le karalea. Lela na lutu fatu, awa le fase ea ka kou la aki le nga whapea le li lea. E kau ke valea sao. Yes. La atili ai no na whapea. E sa o haso le kau ke valea. So let's prove it to him. We are not stupid. Le la ngofo e sue. La ngofo e sue anga ka mai ai kia fo i. Ele ai ma sesi o manto. Even this mouth. Ele ai ma sa ukala a mea wo fa yaku. Fia me ua lusi le mako lango ia. No, I'm talking about the issues. Alo ke whaiaku, ai se a ua tau le ngana mai ai. That's it. Ngana mai.
Paailoa mai. O lea mākou ke whaia mea lea. O kou whawhonga mai. Asiata is doing this. Knocking. I am knocking on the door until the day e open mai ai ma sau ngoa le fionga ka mai kai palimia. That's what we are doing. Yeah. O le mea ngā li mongi le mo ke whaia le whaia le tauta iai. If you ask specifically to me, yes, I am answering to you and your motor of faula. Ioe, kulo. I am knocking until the day e whaasoa mai masaunga mai kai. When I'm talking about kai, le fionga le chao whapiko, le fionga ya kuala, le fionga i whongwhika. Whoever are the leaders, kai o malo. Yes. O le halala nā leina manino hala ufola sanga. O lima ngei ngā kuua o kou i ngā. O lima fo i ngei e koe ave e sea mai o kou. Ai koe kuua ku ngisi. Wera pe kongi i lalo, pe si i whaalelei mai ku i lalo. Whatsoever. What's wrong with that? Nothing wrong with that. Nothing. E sa ola utala lau te whatu o mpaanga. O se e ala kakala. This is the problem. Let me tell you. This is the problem. The problem is e le mawhai media o maa ia e whaasususu ia kuila epa, ma li mongi. Media ia e whao ngā mai e li mongi ma kuila epa ma le HRPP as a dumb rubbish, tin bin. O media o maa ia le la fua ia ila pisi al vaenga lea. E lea you have no whaku to stand up and challenge your leader. I kala i e whai kangaka. Never. O le ese senga ngau ka ko media ri senga. Ioen. O le ese senga ngau ka ko media. I have the fatu to ask my leader. Who's my leader? Fia me. I have the right. I have le faku o ke fisilia I lau fionga sa whapiko. Sea wale sa ungo. Ai sea wale. Ai sea wale. Ai sea. See, I have the heart. Ke lelo faku e whaiei. The same thing I'm calling kuila epa, ai sea ke le wha maa vai ngu ia, waka uwa lea o ere koi inga makua, waka uwa lea wa o ngā umea ngā whai, the same whaku ngā e mawhai ngā o whaiaku e whapenga. The same whaku o ke whaiaku e fo ili mongi, ua whakasinga le kumalo iau mea ngai whai. Wa whapeo lainga o e mau mea e whai, the same thing. Yes. O le ese senga. Le ese senga ngau ka ko media. Whafkaya inga yo uso ia e kuku le ami o kong. Whaasanga yo, ko vai foi se o ia. Turo kere, ke u whapea ai o ke o titango si isi ia le uso ia sa vea, no. Whapea fo ia si isi le uso ia fonki o tuila epa. Whaftai sua. Ma le to tele. Whaftai fo le uso ia sa le utongi. And so on. Ke ua misi ia ke a unga ngisi o uso. Lau te tala nua tu mo media. Mea tau professional media. Whawhekai, le anga o kangaka ia, e whanga i, whai kua lalo malo, whaasanga mai, whai kua lalo I lisi vahenga. Ioi. Now, you tell me mauka o vi inga. Tell me. Iai se kai mi whatever, ngai ua inga wha maifi, kuila epa I lunga o lau porkalame. Nei wana pare whana le toi ina tu louru whaafonga sa mo I lunga o le lua proklame. Ngā lua whai iei se kala. Ngai wanga makua wha mangifire ko inga I lunga o lua nguku kulou lua whafonga. Ai ole mele le u whaasevese vai tulou. Ole mafua anga tonu wa lea ua na o mea manongi ai sau whafonga o finge lea. Tau te iloa sa moa. Leanga ua wha maifi ai kulepa. Tulou ua wha whengai ngā. Langa hiri se kai mea whanga sa or kui ila kakala e whai. Kulou ua. Ole mea lea ua namu leanga ai e mawava mai, e manava mai fafo, e manongi, e manava I totonu, inhale, exhale, inhale, e manongi o ana mea uma e sau e manongi, e manu leanga. Leanga ole matu pala lea sa tu ye yel to ina I fonga or pe lua lea
sai a mar fingelea na matua fa manifi o lo nuku o lo ngutu yes so Samoa ia ka ko malili ia ngapa wale fa manguyanga ngapa wale fa manguyanga ku ye kuila ep ma ole matu pala ole inganga to le ole mount of inga share por kala melea fa TikTok kula ukala lea ato fia ilole inganga ko ngako kula ep mount of inga ole fa mangifi nguko la vanga ya na matua fa mangifi fa maifi pa le fana le to ina tu lo Samoa pa i mai fa mai io a vai le io pe io inana to fa fo wina ile malosi o le fine vai sapele ya o inana mantua o lela to te va vai tu ya nganga ke pa ko mengi le kangaka ai vai le alu ko por kalame ai alu e fai kaunga ma fo isia lena fa be o male me le sala le me fa mai fi ia tulo le la fa nga ma ye tuila e o ye elimong saulo le ma au mai la tu ainga ai manga o yo su e ku pesingi o to va ai o le tu ainga tanga ta poto le nga o le ngana fa ai sai de mele fa fonga o to o le ngana fa ai sai le ku ainga nganga le o le enko yes o me yo sauli mongi fai mai lunga i le o sawe enko le ku yes orang ngana le nga orang ngana nga le o sawe fai mai nga enko le wingol enko orang ngana fa drug dealers e saule si master e enko le si master e sawe fa se ai kami kua ea o sau enko ai oso kua wo so lungo le pa o so fa valea le winga le vetu le wo sawe enko fa pili le ku ai follow paka kor kamela langa lela alu e siku pe singi me to vai tatu singi a wonde ngalo ole nganga tole na tu le pa ile montalia ole fa maifi e sili lo on tatu suia ole mauta fa maifi a fia fa maifi ale e karikongo mai a fia fa maifi fo ia le po ole limong e fa maifi ai lungo ngu ko vanga tu lo i fo langa man to fa maifi tu lai fa fia ngai de camera ma fonga tu lo ia ai man tu atu to fo ile me na nga par fangar ko inga fa mal fingele yo ai ku sala inhale yo Saulo ala limongi. Nanga leu ke la kua, I'm coming to this. The point leo. Lea la ua sau. Le ua sau fa mai. Ia ngale. Ngale wa, anga ua fa mai yarkau ka yae. Wa le wa fuli le kungu ya fia me. Since when? Wa tova island tato. Since when? Anga fea ko ingakala. At least, ole mako treatment le mo ke faya ma fia me. Fa fonga mai la se fea kula ukala lea. Ia le la ukala ngoa ku fa la ko me mai la ko me mai se usa fa e fa ke disiango lo fa longo o ele a limongi o le mato vano nofo when I say mato kanga ka umai e kuku e lango malu o le mato va mo le mato tai we look at it as a children to their parents or children to their mother. Le ale wingor kala, o le kala kuspa ia, a se whangau whaakongu matua. Ai a se makua, o le ale me whai le whangau, whaukua. That is our special relationship. O le relationship ngai kakaunga yai supporters, malako kai. Ia wala, wantila ia. A yai langi mea ele pisa mai yai mako makua. Even le mako whaloko i fale. A yai ngi mea ele pisa mai makua. Mau ke re ngungu. Ke ia leo so me risu pere pu isu kamakau. Vai kangi ngar kangi o ongo. Ke lore me ta ore tangi o ono e punga mai risu pe alo kamakau le anga vai. E vai la koe pa mai e koe lave mai e koe ingarum. Pero isu.
O le relationship nga au ale HRPP ko le pa. O le relationship nga. Nga ko mai er ko ingol mele nguku. Ava ko lon me fai. To lon le ya fa me fai ale fa ma mai. That's your relationship. But ma ngayor to ya mayor ka ko sa. I am revealing to the people. O le relationship nga ko le pa ma HRPP even yang aming ska. O le relationship le mau te mana na o build mal fainga malo sa fakuinga le ku ela le paroka kangaka le upale mia ai le fionga sa pito o le ale relationship le mo ke manga oi a father a mother to their children ioi ale pisa mai lo makukinga ale pisa mai lo makukinga kuno o lo ke kango fa a fa ele pisa mai nga ole alo mo kinga pinko le wo kongo e mai kongo relationship fa le ainga ole vale na ma to a fa ya le mo ke ngofo ma ko fi ai ma ko fi vengu anga ole pinko hausi mo kinga ole ane me fa ya fanga ya ai kanga ka i ka ku solo ole me nga le fa ioi ole me nga le fa Mama ingi fu ya aku fu ise imane ya mo ko ne yang ya au se ya. Ya. Ole me. Mama li ya aku ro fu ya fa fiu ma la usi o bra ko kurdi je vaku ka fa ma ungi ala vaku ko si. Soli. Ore mako mea ngā le whai, ore mako wānga man mako ki ngā. Ele le ia rau wha mangi ngō ngā kunga. Ai ma se foi o ele le ke wha supporters, ai ke wha supporters, e foi ngā renga o lopu ngō ma e wha kengengi. Listen very carefully. Leo o ka ngoe a aku oe. Leo o ka ngoe a aku oe. O ke le o hika se fia me. I love fia me. I love her langa o ke le manga o le kako pale mia. Mar kako le fionga le sa whapiko ke le manga o. E upuia mai ele au. O le upu lenga whekui le epai lo sa upu. Ele au whala ie. Langa o le upu ngar ko inga. Ia. Kau ke alo lofa umai lo makua. Le kako kinga. Le anga o leala a kau. Pai fo i kau sanga mua kau sanga ronga lua se lau pasengi. Koru se lau pasengi. Nga wha ma nga amaka ma longa wha. Pipi i lo iai malimu. Pipi lo iai ma ave ore fee. Pipi iai ma funga. Pipi iai mar kau wha leanga. Ulu iai mar fia fai mea. Sao lo i kokongo ma le eri au lo. A makaronga o mia si lo makua. Wale i loa ki ngā. Wale i loa e mama fia me. Wale i lopo. Soku ia. Soku. Wale i loa aku kanga. Ngā halo lo fasa o ia hau. O kilo kunga i lala apiko i kua kanga lea. Dira kukoi o mai o kou inko soku i pai lalo. O kou wayang kou kuyal pa kuas koi. Ia, ole mātou whai ala ma mātou relationship ma fia me. Iyo. Iyo, ole mātou relationship. It's an open relationship. It's an open. E ka lia, le foi la afa afio, mai le fio ngar ka mai kai pāle. You know, I'm seeing her this weekend. I will be seeing her, and I am so looking forward to see her. O le mea la le wha o ngā koe asiaka, le hai wha mole, e le ngā asiaka le kaukalaku. I am speaking on behalf of more than 100,000 of Samoans worldwide, supporting the government of the day, supporting the Prime Minister, supporting the chairman, supporting the minister and the caucus, and everyone. Yeah. Awala e ke sau oe lea le antike riso lea. E sau mau upunga e la lau le valea o lea kungu. E saungi rola e alu isingi e suengi au kupi. Ah. Yeah. Eva aia tupu mulia. Everyone, na e sau. Ai leanga e le a vea le mako walo lofa. Mau ke alo lofa kai. Ai mako ke fau kua fuet kai. Le la a vede ke fek. A e ko mumungi ruka ma. Ia wai ke fia le mai a o sifi o roleus ka i o makua. O le mea na le tau te nau. Ma tau te tau mawhai, o le that's our approach.
Samoa, o kako lango le kakaunga fai ngā malo. Yes. O le ale tato relationship mother, parents to their children. A whaale kongo mai makua. Kako whau kua. Wha mai le lei, mai risa ka ore fia, i e wha kangim kau kala. Mai le lei fo ia mea ia ma o sainga le anga le fo ngare ko ua fai ko tio ma sainga. Ko fola le lei mai ia ko ke oku fai le wha maungi a le loka le ka mai kikiri. Vai. Paua nge yo kanga kai mwhainga kau kakala wha apea i whainga malo ma tau te tala fo i le opposition. A ole mauta lea na matua pa i le whanka avili er koi ingai luma. Na matua pa i le pomo a komika kuila epa. Tau te lo oto. O lele wa matua pei, wa matua blur. Sa o isaina John Cena vo i lele kampiwa. You can't see me. Paua lea, ma vo isea. Na ona pa le fa mai fier ko inga iluma e ngefu a ko mea. Awala tatou te so ona awala tatou te so ona confuse ma tatou le mautonu pe ai sea u fa pe ai le fa mala ya la o le fofonga le fingelia. A loto fia palau vale au fainga luenga le tua, a fia palau vale mai a ilia kangaka, fia palau vale mai a ilia kangaka, lau mai mfa kusa kangaka i kukingo sao mea ola, kuno. Mafua mai. Leana ua pa ile fanga le do ina ilu molo na moangutu. Ua fa mai fia antoa leolanga. Ioi, ua matua fa mai fia antoa leolanga. Ia ore kali nga. Ore kali nga si ngā mauka o le mauta o le wha maifi. Ia. Awala tātou te se e tia fua i pepelo i e whai mai ngai e limongi. Kuno, langa wa ukari aku. O ngā o la ua wafe mai. Ioi. Nga. E pār whanga e whamai. Ioi. Malia lava. Awala tātou te se tia fua ia tala e whai mai. Awana i whaalea ngā fua ai o tō mawhau. Wō mapaanga ale tau ta iae. Wō mapaanga ale Blue TV. O tō e fia i le whaas. Ma le o tō fo e oloe. O le momoli a siata le tō tō whaa. Ma le whautanga ma whaaleo le whai ngā malo. Awana i ta ia whaai a matau. I mea pepelo. A tangata whai tonga fiti. Le uko o mai e koe sue. Wako sila oko. E se ale whainga. Ke lo le tactics lea e se lo ule fia. Ma ole a wala fo ilea lenga whaia inga haiku ila epa. Tau te sila fia o tau Samoa. Ole leanga i au se kangaka e whai whakosinga e kau whaleanga. Now, le wakango e review laku. If you ask me, ole melo kau whaleanga. Let me clarify this. O le tactics lea po le konga fiki lea o kau whaaleanga e whao ngā imo campaign. E te alu e whailau campaign kau whaaleanga. E au ngā parangi. Yes. Whai le mea ngā, whai e papalangi. E le ola i Samoa, e le au ngā i le au Samoa, le me leo lo whao ngā kau whaaleanga e ke campaign nai. Limongi, let me teach you. Yes, I'm helping you. Wai ki fia karango mai fōwa e makua le porukiki. E mosi a lau porukiki. O au me e whai kau whaleanga. Now, o le kau whaleanga, e lea o ngā i le porukiki e Samoa. Wai, leanga e whai o kako ngafa. Leanga e mamafa re koko re vai. Po o lea lo uika i whea i lo kua whinge, lo uso, lo anti, lo anko. Ai e ke saulo e ke kau whaleanga, ma e kau whaleanga. Au ke kua i ai le mafua i sea. Leanga e mamafa re koko re vai. Now, le wo kango show wo ngai vaenga nga. Awa ko ke kau whaaleanga. Stop that. A e aisi. Alu e aisi. Alu sao e aisi. Leango leo langa lea Samoa. O le mele e ke alu e ke aisi. Ai alu whaaleanga le sikangaka. Whako e aisi muri ai. O tau vai atu o tau. O sau wa ilunga. O sau ilunga fia me. O sau ilunga kuala. O sau ilunga la auli. Olo. And so on. O mai e lunga in kako kem, ingi kako fundraising e fai. O mai e lunga fai mai kou kala. Nothing. Nga o nga saua o la auli lunga o porkalamele nei. E a tatou fast supporters.
tuli manu e whao nei lalo langi whea uma ia lela malanga tuli tatou pati pa le whaanga whaau whai. Ia e whainga tāle tatou whātou sanga ia me se foi ia o le tatou se tatou la fulingo se tatou headquarters se tatou whale. Ia o le mea lea ia anga le lei mai alu vai. A e sau e ke aisi se whanga kongo malama mawili lei fia mainga aisi roa. A ole mele le kupu mai I vai sa ungi o isingi ale fubo so mai runga fai mer kau fa le anga ia ma fai mai fua ia o to lo na le la vesi. Oh my god boy. Ua ulu makafolau ua hola yo ko loko le meanga ko ko inga ya o ko to te tau fa le anga e fa o nga ai le campaign. E le sao ya Samoa e ave Amerika meanga walava kamela e fa le anga ia Trump walava Trump e fa le anga ia Kamala wa ave o meanga o mea palangi se e kau faia kuanga tactics wa sau kia ai ko faia lava e faia kwa wa ingo sia ai o ko wa ko mamai ai fai lava e le kau lia ya Samoa le meanga o le campaign ia e fia malo le paloka ya Samoa. All you need fa maungi ya la ka ku wala ye ke malo ai no o kiri nga e ka kiri nga kia me ia le nga e kusa fo ipeke saungi ke le fast ai fai o le fo ke aru ke ola pi o ma ola pepelo ma aru su e ya me e le nga fo ya oi a e fia manga o e ke maua criteria so kanga ka e pa loka o ma ko ile ku ya oi ale fai ka kusia korniko mo korniko paulo o le kusia paulo ya korniko Ioi, ngai kalangoa mai ei fuo le alofa. E longa ola ya o le maunanga, saungi keru kia fau. Ia, ale fai kau uma. Pe te fai mai e te tala noa inga ngana tangata, a toa maangelu, a ele aiso walofa. Pe e te fai mai e ia te oele me alofa e whaalili waia ma e te fai atu le maunga i mafuli e te fai atu i le sami e toa e te fai atu i le vai e leto e tafe i uta oeke koe kafe i kai a ele ai sou alofa o oe o le su me palo kankangi ma le apa me mea ka alili ia ioi le ukango e ka ua kuia oi pa wanga ioi Pawanga. A e fia maua uma. Winga, lelei ma winga whaake riso, ma attitude, attributes, criterias, o le mea ka ua kangaka e sao i kia whau. Aua kau whaaleanga. Aua ke kau whaaleanga. Wha maongi. Ongo sai. O mea wha pale pale. A o le me lau kua i mea uma. O le fusi o mea ia. A o le alofa. E lau tua i mea uma. Pawanga. Nga pawanga. E a koa roa au pinge ngai rou kau au. E a koa roa. Fa mai a o le alofa. E lau tua i mea uma. E o loa mea ngā e rapapo a rou pinge ngā. E aruroi kia fau. Vaila e paroka uma kanka yawe. E ke kulai. Mafua i sea. Leanga o lo oufi o fata i lea mio tonu. Ola. A o le ufi fata o lea mio tonu. A o le mele. Ola le faipule. E o aku ngā o moa ulu e ufi. A o le ali o lako whakawhaka. E le kawa. E le kawa. Ola le au o e le kawa whakawhaka. E au tau loa mai e peplik o lau tala. Leanga o le ufi fata o le ami o tonu. A o le mele kumu, o lo kumu kia fau, kangaka i le ka whakawhaka. O lang kangaka i le ka whakawhaka i oi kia fau. O le mea kaka le whakawhaka re oi kia fau. E le ngi ufi whakawhaka. Me vai langa le so mo maur kama le mai ku mai runga fufuru. Si esero make poko o e Krisa. Mana ya Leticio, thank you very much. 1 Corinthians chapter 13, 1 to 13. Aka. O I kau ki loa, ia fai kau kusile. Sorry. O lau vai su le or kuspaya.
Me nga awe ke ula mai fasala lau ngi lang o fasala lau ngi. O fasala lau e fia ku spa ia. E fia vionga le tu. Tu sir salambo. Ia ola a fionga le tu ai lo loto. Ina ia awane e anga sala. Ko e fa mama fa mai aposkolo o Paulo. Ia fionga le tu ai lo loto. Pa wale o le me pui mai o me mele o lo kau fa leanga ma lo loko leanga ma lo maleanga sala. Ia olang ia fionga le aku lo. Wa fa ia e ke fa longo akulo. E ke fa longo akulo. La e pa mai ai fa fo pe o me nga fa kula e promoko o fa mai fi. La pa mai fa fo lo wika la. Ai vai e koe fa longo ku ia e lo fa tu le luto o e pe o la veto. Ai vai lo ko ngau mai la. La e fa longo kua la e palau vale ko e fa mai o wane e se meti ti nga i lo uso tanga ta ba e vai o ia fionga le ko i lo lo nga e va ai kua la e muri lua e ai ko ru o singa ki la e o lua sia wo ki ru fe ya lo lama ye long ko ru me la e anga sala e fa mai ko mang ku marka la Yesu e le fo e va ai anga sala oh my God, please protect my eyes. Ia, o le winga le nā le tala, a le faisala mo, ia ola fionga i ova i lo loko, ina ia awane i e anga salai. Nga whai aku arkanga kai au e whanga lea alu e kiri le la wa sa vali a mare whanga wa la ai koe o mara fionga le ku waranga le ngofo i lo loto nga e koe manga kua la fionga le dofo mai au e te whasiutanga tani liai koe piki runga le whanga sa vali loa la ai o au e koe haru komsinga o reo la ai sisi ia Lalu wingo la utal vale mana ya. Salam mo se lau se furu iwa fa upa sumaritasi. I love these people. Fafkaya me e ka wo mapa anga mamai i lo loko mai. Nga ukangwa ka waku ia e tusi. Ale sa wa ilunga. Thank you very much. Va Ben and Afisival. Thank you very much. Salam mo se lau su kasi. Ia ola fionga le aku i lo loko ia wangi e anga salai kala ka hua ia ke roi. So te fatua la utala leo me ia lisi tato ele umala afa umar pokala mirenga I've got a plane to catch at 8:30 tonight. Ko ke sirafia. O le whainga ka ia thank you Larissa, thank you sis. O le whainga ka ia ke au. O upu makala e la lau mai a umaro ainga. Sio ainga la lau mai nga yo ko fa finga nga yo uso sio ko lua ma kua alla se fainga ka yes fai mai a falling create mai yo ka falling ai le ma fa kusa le calling me by name so on ai ko ke lo ko e o ye alo lo fa mai ke a ur por kalame ngai wa veong yo ainga i lungo ngai por kalame o wa kua whaafinge iai, ua uso iai, ua whaakama iai, ua whaainga iai. E hisi kaimi e lela vava, au kaka fo kaka loloku, e lela vava e meli, mai uso, prada, he, whaisau kala i lea, whaisau kala, e mana na au te matua i o whaataua, tau te sera fia auto. Anga le haingi a fionga le a kua e ola i lo uloko. La ele o au se angel, Nala voile tu te vai a fai a kua au sa i kang fa mali au kang fa mali o kele palau vale au te avatu e se te tau mawhai tau fa ta mali ia e fai a kusia nganga kau ki kari ai ai tau te sila auto anga le olangi a fionga le a kua i lo uloko nga o le palau vale o le mele kupu si fingele kako kakalo mo ia o le mele kupu ia sai ama marfingele ele ai ma se afionga ke riso yo lai kokongo le loko. Le angor kala ngar salambo. Kala le arkusila. Fainga kui fonga lunga fa mole se uso misa. La ele ko umi proclam. Se la usu iwa fa upo suka si I think le nga mai ka a fa yo le na. Tau te lo auto anga le ola o le afionga le ko lo loko. Anga le ko fakuinga i lo kama fa le nganga le kala le ke roi fai mai sa ala o fai au ya o ke ro kai sata au lava
nge e anga sala i au kali ka ngaka e fai. Yes. Kala le ala o fefe au. Salvation. Yes. Au lava a e fai fo i se tali. Tali whaata mali i. Tali na ia wha manino ma wha malamalama. Ai au lava nge e kali a inga ma e wha kau makakau. Ma aua nge e whaia se mea e keanga salai. Yes. Kalanga se ofi au fai me soa. He even point his finger to me and tell me that. Ayoi. So yes. O mafuanga nga lea lenga whakula o kala. O ke le manga o ise mea e anga salai lo uroko. E whai aku la au kala. Langa i leo hau se... O se kamikiki whakaakia le awala e ko ke whai mai ama sanga whai mai. I had to answer back in terms of to explain something. Ai o ke le whai e whai enka kou kaunga. Mo o whai aku ai maro, mo o vale aku ai fo i maa uia. I ngā mea whai mai. Ke le lau ponga. Lau mea o kou ponga nga. Lau mai, that's fine. Langa ko ke sire fia o kou upa mawhan mako whai au lau nga le sa. Sa wa Yesu si irunga le levo le melea. Sa wa Yesu si irunga le levo fa mai. Nga umang fa mai lavio neighbors. Ko e sui a Yesu le kia o le mea fa mai ia okay. A whailanga ua pasi o le love your neighbors. La si ilo irunga le kia o le mea. Love your enemy. Whai upa sumar kasi lele la tua ilunga. Tusi la salamo. Salamo se lau suruiva whai upa sumar kasi. Ua o teu ilo uloto lau wa fionga. Ina ne i o uanga sala ia te oe. Ia wha whetaia oe. Ie o vai. Lea o mai ia te au. I au tu la fono. Na varanga. Ua o keu ilo uloko wa fionga inga i o uanga salai. Ora kua lalo fo i leo te vatua. O le tua lalo leo te vatua sa moa. Me se tatou. Ma ua mele nei porkalam mele nei fiafi. Ia ola fionga ke riso ilo uloko. Pa wa lea o lau karipupungi. Pau fo i lea o le alunga e ke whaalangolango iai. O le kau au e ke ka oko iai. Pe aru kia o i puava. Ia iai sea fionga le akua e ke ulo loko. A anga le anga mai fa mai vai saua Yesu si irunga le mefa mai. Ia e alofa la i o fili. Love your enemies. Oh, kasi whainga ka. Oh, kasi whainga ka. But you have to. You have to. You have no options. You have to love them. No matter what. Langa ile fai mai. A lofa yo ie ika mai mo fai la ko mo fidi. Ie a lofa ia se vanga ua mai sau mea ai. Ie a lofa mua e ko fai mai ika lo ie le ma se mea fa penga no boundary. Ai ma se kwa oi no walls. Nothing. Pa warkala love your enemies. Forgive them. Yeah. Ole pusuanga le fight for life. Se fa to sa utala. Ole wa to evatu le lu ale sunga ma tala si tau no fai nei. Au kilani. Na ole Blue TV la foi. Ma asiata ma le tau te yai. O lo ta oto ai le o ke nei singa ole pusuanga le. Le ai se hard talk. A fa fonga mai foi le si au vaenga le tulo. Le tau ta me milo itua a matana te ua tapisa e le loa e tau te le malama le mafuanga ma le na ungani mai ai ia matalasi i a mai i le right ma mea umalafa pa wale mea o le fia tali mai o ai foi o lena a faila le kari mai o e lea pulotu tu lo ta olo ngoa a fai o le te tali anga ia manufui ma emeli ya le atau tu lo le ua faa o me le atau le se mea la au soi fu o e tali o. Le ai ma se mea o e maua i le foi la au so me su e sau kupe le sau kupe maua le melea. Ioe, au le korokoro solo pe o le loi walanga e po atua fa pe le tangata mili fa pe nei ma. Le ai, tasi le point of contact tau te iai. E te hui mai i tau te hui uma mai i tau te iai. Ia asiata. Ona tatu tala no lea. Le ua ave le lango sua asia tanga ia matalasi
o ia ana le lui his conditions a fai o le utalia le mai e morio ia la fo e sila fia le morio o le me contact mai ia mai se fo wa contact lava ia matalasi le wa mai le fatanga ia asiata e fai ai mal tato Blue TV mal tau te ia io ale woka ke ia e sela e la le sila ngoso mai tulo e foi si uso o te masani la ule mentionina lo ngoa le ala na connect mai ia te ula la sa o hale le connect mai le uso i Australia le si la o connect foi mamorio ale wo ke i le kongiki mai foi o le soft talk po le hot talk ia la to po le hot dog le ua ko le wo kongeki ia i se uso ia Godfather ia sen mai lo e forward mai Godfather ia te ia le kongeki pulo tu mai o ia le promoter anafia na fa yel nami ai la tatou le mele o le oso vali se longa la silfia e morio o Andrew Mowat la silfia le vaenga e ui mai ai so tai mai ai and then failo start tala ele se me la oso ia la le e kero no fo le stanga tale oso mai le sipito fa mai o ia fo ile le fai mai ma fonga o ia wole ale le kali mai ia le mea le aka ko le fo ila alilo ku mo wa ali ku ma le oso vale ale le tau fai nei le en tau ta omi atu ilalo io ia se uma mai la umalanga fai nga malanga ia ona toi fai le si statu tala winga ile fufuanga le marfusuanga ia la valta to pokala mini vanga le na ole soifua lo si tamale fa to ole so tayao ai ona le si tatu pokala mile so tayao ole sports talno le wutu na dilunga a tongo le lima sumar valutu sanga ma mea faulua ia fa mo le tua la tonga lo wasa soifua ile so la ufionga ma me faulua ia o lo faanga famunianga mai si o to lua mai si o fa na wala fa na so le pisia o nga so sari fa nga ma me faulua happy advance birthday li masubal valu tu sanga ile so manuela de fiafi piano vetu I've got a plane to catch ia ona ole fa mo tato felo i Brisbane Australia ole a o live mai tato va yaso anto le nei le so fo ya tao le a fai mai o tonga Blue TV bel tu te ya ele o Brisbane i Australia ma to fa la tele ai tanto promotions mo le tanto fa mo ya ai anga le tua o nisi fo tanto fa si langa mani so vanga umala ole a fa pa fala se to ai to no fo ele o Queensland lanto ya ona fai fo ile anga fa Queensland fa te tele ni vanga le fiki o le mola uva ya na le mo le fa mo le tautu va a toi fo mo Queensland lanto ya wa le fa mo ngal fa unga o le vayaso fa manga se le manga o le tuto mari tato notices manisi tato fa la wiloa ole a u fa ya mai ia ili tanto o tonga ile so antai au ile au ai le yo ile fia fil time o le tanto sports Talanoa ia Queenslanders I'm coming to you o ila ke lo ai sa o le real fans ave ese ia ni so le fia ya pai mala fai ai o mai tato felo warua kurupo ma wan tanto we vanga le tela tu matato ula tauta ia I'm bringing the ulapua ia mo auto ia available ia Anastasia ia Michelle Tofine ia Rosa alofa tele atu ia misia foi na yo uso e faian mako pokala mem Godfather masaungi e o mai ala woni na yo te sum mai lava au Italia fa ftai mo lo fa ngam fa munianga fa mangalo se leo asiata tato fero ipea la so tao matala tu tao soifua mai manuia